هر جی دست پیکا قیرانان لهرما کردستان و سال بو سال افرانه زیده بونه دانه ولاتی جی ضررمندی ایکی بوینه هجمارک قومبونان و رونشتنان دنافبرا پارتین سیاسی هرما کردستان پیک هاتینه و حتی نها دبی انجام بوینه و نها جارکدی افرونشتنه دست پیکری نوه لورا ولاتین پارێزگەها دهۆکێ بهێوی و ئۆمێدن کو ئەvê carê ev rûniştina yên çareseriyê bin ji bo nehêlana qêranan û takerrêke li ber tevaya partên siyasî ew danûstandinê saxlem û dûr ji her berjewendiyekê hezbî bêhêne kirin. Dîsan welatî dibêjin ku bi milyaran dolaran niha dêne xerckirin bo dijminên milletê Kurd da ku Kurdan jî nav bibin. Lewra PTV îro hemû partên siyasî yên Kurdistanê destên xwe di nav destên êk bikin da ku ew ê metirsiyê li ser Kurdan rakin. اگر همی پیک و نری نخواری و توحید نبن و رجتا نبن ایک ملت همیل جلوه بس او پیک ناجن او پیک ناجن آستان کا بوی کدو چتن او بوی کدو چتن بس و تشتی نمینن او نزانن جی کو میلیارات دلار دشمنیت کردای ترخان تنی بونمانا وی ملتی کو افتشت چه نبیدن جدعامه کم اسوای کاولاتی دعامه هیویامه شوایه کو پیک وری نخواری وڵاتی بەردەوام هیڤیا هەندێک دixwazin kolayînên siyasî bi zûtirîn dem digel êk danûstandinê bikin û van qêranan welatiyên êxisîna metirsiyê ji nav çonê çareser bikin û dibêjin boçî li sengera em hemû êkîn lê wekû dû ne حزبێت me بۆ çi pêk nakin herekê bixwe wek noke em hemî sengera da êkîn bes wekî dî siyaset em neêkîn nizanim bû skîn xir bineyek û êk dest û evê qeyranê rakin û bîneyek dewletekanî çêkîn û rabîne ve spas be. Herînin xwe çi tiştê muhim nîne pêkine bes çi bêtifaqiye û herek mewzuekê xwe ye. û sebebê van ehzaba jî pêk nerîn işte wan bêtifaqiya wan wazê Kurdistanê têk bir wazê qeyranê û ya duê jî mewzuê qeyranê ser çava qeyran bila baba bes hikmeta me erê tu bû şerîkayî feqîrî nake ya şeibî nake ji layê zarîba ve ji layê دی از دایره کاره با دو که عام بوم گوته نزا صد پنج چند زده بوی مرار فی دو زریبه فی دو اری با حکمت تو چاری کاریا قیرانی و شعبی تا چکیری حتی بگاوه حتی گلک نرینن دواز ایمه قیران آبوری دی هو ثابت بلا پش راز بن چکو بتفاقیه هر یکیش بر مصلحت خواه هر دم دوگل دست پێکە هەر ڕوونشتنەکێ یا گفتوگۆیە دناوبەرە پارتین سیاسی یەن کوردستانê dest pê diket welatî bihêvî û omêdin ku bi gehna rêke çareseriyekê lê ew çende berûva jî derdikevin lewra danûstandinê û rûniştinên niha dest pê dikin welatî bihêvî û omêdin ku bi gehna rêke çareseriyekê